kurwa sense mu chikosoli umwanchwa umurigereri nikoto kumenya kumna chikosoli chie sukuru chie secondary chimaze kumna tam 2 games niko chakali tukulia lero namono kurwa se bunge nyalibali masaba nigo abaruko banyako bakoboli kwa banyako bagwesokia na korokia ebyegwa byabo ase chikosoli icho muri kito Gabriel Kundi na rotwale ne robot ru umwancho burigere litukole lero nigo chigosoli chimipira nene mono chichi secondary ase rogongo rwa Nyaribari masaba chachaka ase geti kyagisaba kwa nigo imipira ya volleyball nolia on netball na football oene kiwa ase geti kyo ase abarokia ebyegwa byabo Cliff Ogari ninche vice secretary ya sports Masaba South sub county aseri kutukolia lero yale ngo on Tuesday twabwate chisikosoli ya season tia Masaba South asa twabwate asenge tiyage sabako egitike bacho nebiti binde binge bakamokonondaro asengenjo lero twengwake mipira ase level kurukunga basis ninche nona rengege gasenge tiyage sabako yo mwalimu ku St James twachindo bwate kwe sabakwe unesonie ya esapsonie ya itoka ikage sabako talent injiroro nanongelinga abana abaiboli asebale abali mu bonse ya cross etotete konacha talents so toto konacha talents yengo konyera abana sachinde basuka mutu negente kiaba konye gochuto egonga that is one ministry education tegete nyagaranga mbiyamuni asene ndo tware program mune Nigo abaibuli baganigwe gwesokia eliogotioterelia abana babo asebyegwa babwate andi tokotebya mashabiki b'umupira w'emichezo ye bategeti batogia abana babo gekora abaibuli abanande nabo bakaba mashabiki ambao na sponsors ambao wana support wanafunzi kama sport wana support players. Ungependa tu waangalie kama wanafunzi ambao wale wanacheza mpira na wale ambao wanaenda shule kwa sababu kuna talent lakini hawana pesa. Kama uko na support mpeleke mtoto shule at least anaonekana kutoka kwa shule. Ile ndio kero kenene. Discipline in sports gives you the discipline in education. If you are not disciplined in sports, you cannot go anywhere, you cannot go far in education. Seli tukolelero lyalengeli tangani asichikosoli chiga chachaka asigeti asorongoro igaro Nyaribari masaba asichikagere kwiranirwa asiri tukolya ijuma wiki eiga kingo reporteri haigata seni bwanchete kyandage komike getembe nchinguru kwa Nyakundi Gabriel.